Pian subhai pi baro shkatup kubor mtagajan mit shon pha si kubor ki babnya ini pe chwai kimat bakongsan Penrem UMLA ke BJP uba AL-hek lor ki Kamrunar ha Meghalaya Dawa tokit u mukul sangma nak zor karpdeng lor ke jingti do yang bean Mi umentreng ba ka saman penlong ya ke jing tokit ke bahok halor ke jing yap jong ke samla ha ke jing ja accident hari boy Dawa umukul sangma bentuk kit halor ke jing penkiu ya ke jing penut ya ke ganal hydro power project Bat penyat usumbut mentereng ba ke jelang ba senyap halang dhat ya ke jing lang halor ke MOU kap put asal Meghalaya naga bentak senong baikam Ki kubor ki babnya UMLA ke BJP uba AL-hek ula penremi Kamrunar Badangshan ha Meghalaya da ke banjur ba amdai ban ailat yakum kini gijat kam ba kinyok jaka bakran sekilat thai kubor uba hek ula kentu igi bor badai pej ban itu igi breu igi badan keti ban le bat le da ke bateng ula banjur ba kini kinong le bamban bun sin kilek namar ke jing tumu shimet am da ke banta ke jing mento jong ke jala ne kisnong ki thau uba hek ula kedawru ia kilat kilenti jong ke sarkar ki bakentup ya ke jing bu igi bor pahara bat kinong ilam ya kinong jong kai perthai ban gente ya ke jing singan ya kinong wan jong kai sa Meghalaya Bagi turis ke don bon maki lat keleti menta ke Meghalaya ke ladon ke jing tumu ban bu ki turis gai menta ke Meghalaya ke ladon ke jing tumu ban bu ki turis security kita baru ke Meghalaya ni henry ke jing jag baca hangdong no individual in isolation kan jabe no wala ladon ki guide ru ladon security ru kan ke jing jag iba kendiat itu saya jingja kendon ke jingja domnon bala hiru ban kia di kata ke jingja utau boleh udah ke simet ke jongu madu boleh kata ban mengikum gidong cuknong jong snong Meghalaya ngi kondam ikum kita ki brio ke boleh di kam sniu ban nga ongru ya ke sarkar ban kentu ke sarkar de ban kemi kum gini ke brio ban pensitong ya kum gini ki jad ban brio ki boleh ya ka di kam ki sniu wa amdei tang hapos state Meghalaya hagno ru agri jong ri India de jong perthai baro gawai ngemdi ban ailat ke jing sniu ke ban ban sensar hagare gari ke jongi dan yang ngari itu Unang yalam keleng persyak mukul sangma ulawer dak jing tok ke jong ketenat pedeng halor ke jing ti daw yang bean bat ke jing salan sesilang put ha Meghalaya da ka bakeno ya ki pulit ke jela ba ki temu ban eno ya ki sakhi wala ki don shibon ki jing ujor bat ki ijahar na ki nong shang shnong ha bakran sikilap thai kubor sangma ula keno ula kentho ki pulit ke ba laju keno ba amdan sakhi kat ba ke jing ti daw yang bean gadang ya ibteng Klaim dak mibnya bat kentu ya ke jing bishar ban simkhia halor kene usang ma ula banjur ba kene kamat kedawa ya ke jing tokit ke balai lut bat ke badai ban long sabar uput jong ke jela How is it possible that when there is a rampant illegal mining taking place that the police could not establish any evidence at any point of time? The government has always been in a denial mode. Number of aggrieved parties and number of concerned citizens have filed FIRs in different police stations. The cases were registered, but then investigations showed that there were no evidence. Now, therefore, every case that was brought to the police station as an FIR, which was registered, and ultimately police came up with no charge sitting because there was no evidence as far as the claim of the police is concerned. If evidence were not available by the police for each and every case which has been registered in the police station, then I have reasons to believe that yes, there is a need for an investigation by an authority or an agency which is free from political influence. Menteri Rengba ka Asam Himanta Biswa Sarma ulawer Menteri Rengba ka Meghalaya ukon rat sangma ban stang ye jing tokit ke bamnya bat ke baklam no silyang halor ke jing yap basungsi jong samla namrata bora ka ba arsan snam karta ha ke jing ja accident kali hasang bangla ripoy district ha ka south ri ujeleu kini ke jing ja klajah ka por sandu na step ha ka ba kawai ka kali handai alkazar ka bawan na Asam kala tengku bat kawai ka truk ka bakit ye kitiar stationary ha ka por ba kadang mut ban simpas
Lengba ke social media usarma ula banjur ya ke jing don kam jing toket ke basai da ke bapenpau ya ke jing sngok kha jong ke long ying jong ke bora bat kilanot ke bawat ya ke hok ha kan ke jing ja. Nong elam jong kaliang persya umukul sama ula ujor halor ke jing kiu jong ke jing mang bantai ya ka 22.5 megawatt ganol hydro power project da ke badawa ya ke jing toket balai loj bat social audit hapo ka MEGHALAYA's Community Participation and Public Services Social Audit Act ha ke basedang labo ba kan long lai spa san phon riu point sa hun riklor house nem arajar pho ke jing lot jong ke project kala kiu sha san spa kanai pho point pra klor hadin balapin kelabun sin klam kan ogo jing pensisha ke besai da ke bakano badan ka jing bam sap bat ke jing penon kam baklaya ke bisa tengka usang ma ka jing kalabu jing keli ya ke jing kiu dor baman kapor kamtam haba ka project kala jan kot bat kala kentho ya ke jing thot jong rukam trekam jong kamenta ke bapenmi tangsi megawatt ka boarding ha ka dor ka ba arpun riu point riu klor. The figure which was reflected in the media briefing of the Honorable Chief Minister stands at 590.88 crore, for which they have made 30 crore available for the corporation to clear all the pending dues of the contractors. How is it possible for a power project of this size to have the space for repetition and revision of their projected cost? It is very important for us not to remain silent on this kind of modus operandi that this government of the day has so well scripted in every sector. Every project is being abused and misused as the milking cow. Usebut Menteri Rang Bak Kejela Wak Senyum Phalang Dhar ulap penyak yang jingelang bishar penyak halor ke MOU kaput ke asam MEGHALAYA kabalai keren kerpang halor ke jing pendung ya ke senong baikam sya Kejela MEGHALAYA. Usebut Menteri Rang Bak Kejela ulai thu balai pho nak kilai penyut li kilong yeng habaikam kila penpau bagi kuak ban penyesok bat ke MEGHALAYA. Ke jingelang ke bakat do apedeng UDC jong ke East Hills bat UDC ke Kachar District jong ke Assam kan salongshen ban shim ya ke rai ke bakat do. Ansa IT ya ke kai pot Syah ke Sorkar Jela hadin ke jing lamban wan nak benta ban le ya ke badan kam. La play ya ke jaka pitkai football ke bathamai ke bala bet tengka naga skim MP lads arajar pesan ha ke jing mang ke bash polak tengka hatang buli ha amlaram CNR di blok ya kini ke jaka lepli baru MP ke Raja Sabha Dr. WR Khaluki ubalakular ya kata ke projek shisna menshwa ha ke por baulet jengok ya kata ke than ha kini ke sengi lakan thup ru ya ke jing pen I ya ke culture bat ke jing lakai football parlok ha ke ba ka so lawat sports and cultural club kala job da lai la not ya ka Henriam Sports Club la penlong ya kini ke jing lang da youth social welfare club bat ke ying dor bar thang buli snong. MP ke Raja Sabha Dr. Wanway Roy Khaluki ulap lipat ba ya kambal sulai ke badai ke jaka thang briu ke bom dan jing tak ke meriang ha klu payung sentuk siar jawai nin kesngi ha kani ke jing nyam las dang ya ke jing kren pliang sobha na u Hercules toy u badai u presiden jong ka senra jawai ke balong umau jam bakong san na ke benta ke imlang salang ya kani ke jaka thang lanok senyang da ke skim MP jong u Khaluki da ke jing mang ke ba arpolak tengka penwan dor bat penek pensa ya ke rukam thang da ke balaj ban syanya tang ha kideng thang. Bila orang kami bahwa begini kan kita sudah bukan mulai dari kepang besar. Kalau yang mau rakyat, kami kelam plastik, mau rakyat, boleh hidup ini lagi kesal. Tutup, pokoknya besar beriang.
Kelempung ilakai basketball jong Tura Super Cup kelas sedang Don Bosco College Tura ha kaba kala kring ya sibun ki pajba bat ha kaba kiladan hadu kan rit ligi kenhon na keleng gejala ki baya simbenta ha kajing ilakai knock out kaba isong shit bah. Ya kani kajing ilakai la penlong da Tura Basketball Club bat la kershan Menteri Ketnak Sports and Youth Affairs uba syaklar warjri harangkat kajing kershan na kadikatlon kani kelempung kalong ban kentiu ya kajing ilakai basketball hakathan. Ya ke quarter final an sepenlah hak kendai trik ubnai jeliu bat but da ke semi final hak spotrik u jeliu bat ke final kan long ha ke khadat trik u jeliu. Ke block office jong ke block medical officer Mairang ha ke jing sok tilang bat ke adolescent friendly health clinic kalau penolong ya ke adolescent health day peer education program hamadan damaulum kum ke jing rakhe ya ke world no tobacco day arhajar usan kini ke program kalong ban kenti ya ke rukom im ke bakoi bakhya bat ban pendu no ke jing kerni jong ki samla ba enong briu bade additional deputy commissioner jong ke eastern west KHASI district ulalong ukong san ha ke te ke singi ha ke bawal kentu ikna bakin penlai jingmot ban kiar na kinu kijing melin bas niu ban kin tres hitam kenang bakalawai kan long ka pernai. Ubak kitbok thaba Presiden ka all MEGHALAYA Dancers Association u IT lot ban kentiu ki sap ki samla bat ban penan kam ya kijing syat ban kentiu ya kijing bha ke imlang salang da ka sedang na kijing sedang ka barit u ai mensi mi kinong syat ki bakwa ban buddin ya kijing angnut jongki bat ban pen kre ban yo ya kijing job shabar jong ka MEGHALAYA tung nya pai sakani ka kubor. Uba kitbok thaba President Jongko All MEGHALAYA Dancers Association uday unong syat uba thap mensiam bat genti wiki samla ki badan sab ha ka jingruai bat syat ha ka leng ka jela MEGHALAYA da ka basdang na ka long yeng ka baret shim la buat tang yala ki jong ki jing angnut ha ki rinsan jokari kum ka dance India dance rei upendan kamru ya ka sab jong u ban pen phrang ki khubor bakong san ha ka imlang salang ban persya ka jing ti drong ba ka jing pang HIV lani AIDS lengba ka jinglek bat jinglong nong yalam jong u uba thaba u aiman sim ki nong shan ki bakwa ban penjana ya la kasam bat ban pen kre ya ka jing job shabar uput usam jong kathan jing sedang ni ban sengi ka All MEGHALAYA Dancers Association ya kani la tip menchua sakbor ban khna atip kateng da ka new trap modern dance welfare development organization kabagi khot shortcut kade HMD WDO te kade ladu 6000 te to por ba ngadang khana te nakhot i kat tukat ni ki nongsa mo ki ba ya sha lang bat gi menchwa ki ba tunjong kerin masar bat kiwi de gaya danlang ngaya form ni ka seng undam bi kai ngi kai mengi yang ketiga dancing class itu tadi ente yang tu ki yo i jong i baju jong abalok ki wan man le story ka ai galanti jong i bangi ile na mata ki khon samla ikum tu lelenti uba thaba ulakam wala ka sarkar bamenta bat ki bamenshwa ki la persyang ban kershani ki sap jong ki samla ki bana ka than henry dang don kam ban le khambon ban penroi ki nongshan padang ki ha MEGHALAYA ulakan tu ya ka sarkar ban itu pajba ya ka All MEGHALAYA Dancers Association bat ban kershani ki project shan hapo ka jalak nang ban kampen ko bore ki nongshat ki bakwa ban shan Burio report DD News MEGHALAYA. Mentang ini pek yang jinglong juman kesimdang hatura kejing krek kalong 40 degree Celsius bagi kejing shik kalong lepo 4 degree Celsius kejing sengam kahau mentagasin kalong rupo nak ispa kejing hap slap kalong way millimeter haba pai pat sakanong ba shalong kejing krek kalong kan degree Celsius bagi kejing shik kalong 4.1 degree Celsius kejing sengam kahau mentagasin kalong kanai pisau nak ispa kejing hap slap kalong way 0.5 millimeter kat bah jawai pat kejing krek kalong kat pra degree Celsius kejing shit kalong 4 degree Celsius kejing sengam ko hau mentagasin kalong proper way nak ispa kejing hap slap kalong way 0.9 millimeter kalak bandan kejing hap slap haikat tu kat ni kejaka
jong ketura jawai bat shalong Chua ban poi suk kut juk tuk bon ngin pe biang sei sien ki mat pakong san Penrem MLA ke BJP UBA Alhek Lord Kamrunar ha Meghalaya Dawa tokit mukul sangma nagasot kapdeng halor gajingti doyong bean Mi Menteri Rang Ba ke Assam ban penlong ya gajing tokit bahok halor gajing yap jong samla gajing ja accident hari boy Dawa mukul sangma ban tokit Halo ke Jepun Kiu ya ke Jepun Lot ya ke Ganal Hydro Power Project. Bat penyai usumbut Menteri Rang ke Jelang ubak senyum balang dhar ya ke jengilang halor ke MOU kaput Assam Meghalaya dan ke bentar ke senong baikam. Di perlok ke tunggilah poi subkut jengtuk kebor jengi bentar ke janmit hadup ben syambiang pilih syai ke sini dari pi barok. Coming United Nations Oceans Conference. Friends, the theme of this conference